Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uma perwa lembah. Ula job suk yak syuki daloi hapo elaka darang namar ke jingbom don mano-manoru ki kertong ban airang persyayu haka election jet daloi hapo kani ke elaka ke bahap ha West Giant Hills District. Ya ka kerteng jong uma perwa lembah ban longku mudaloi bathamai la penbena haka arpunyo tarik unailor arjar kat kendai daga Deputy Secretary and Returning Officer Dollarship Election jong Giant Hills Autonomous District Council ka kong Ishalla hakam ratre kam jongka. Kat kum gajing penbena bala penmi daga GHADC haka arpoi tarik unailar arjar kat kendai la penbena pajba ya ke election daloi na benta ka elaka darang haka ba uno nongsong snong bala kot arpsan snem karta baru badai na ka kunho nyamtre nalor kata bala ban yareng ya ka kerdan daloi kalong tang saukur bakentup ya ka kur rengsai lemba kongwang bat sengkrem. Habaya keren bat kakong Ishalla kalaya tu ba yakani ke election la pelong hadien ke jingklat no jong doloi barim uma Beringson Kongwang ubala klat no haka arpun riu tarik nailar arjar katnyo bar hadien kani ke district council kala tung no ya uma Kalbin Singkrem kumu doloi basipor ban penyat ya ka sensyar ka khadar hakani ke elaka. Name of the Lordship, Darang Elka. I, Srimati Ishalla, Returning Officer, Election to the Office of Deloy, Darang Elka, I declare that Shri Parwa Lamba, son of Shri Late Min Ringsai and Srimati Klo Lamba of Lamba Village, Darang Elka, West Giant Hills District, has been duly elected uncontested for appointment to the Office of Deloy, Darang Elka. Negasi abangnya beri usap tempat arjar kendi. Thank you. Ini ngomong nak man yang cakap kia ni yang itu mencong pra cong cangkir. Tapi juga pun lah man kerja ni kam mau ni bentai interest yang LK yang tu. Kam juga lah man buat ujian kau mau ni yang hukum yang man buat office yang ini juga juga. Kita awal ni ke election yang Deloy yang LK Darang, jamat man ke office depan man ke election ni bahak mem Deloy di dia di yap Deloy yang tiu betul Beringson Kongwang. Ni Deloy di yap ke athon ro tarik benai pra ada jakannya. Dah dia ni ke office KDI ke ya ke hukum man di election angkat WDM yang kebensu kena tiang begini ke Darang cisen teman tempat hak iulai yang kena mensoj ma dia ni kerana yang po yang kena terang ini wa jamu anda jita begini ki kur ikat tam kena at yang ke an WH nom an 2015 jamat man ki kur ki wa man eligible yang kena jingat yang idolo yang terang tak kejai kur riksai lembah kongwang waga singkrem. Jika kini LK Darang tak ke LK Bokian hi gowi lagi Bokian, em kedu kendis pak rapau bot ini, bicnong em du santri. Teman ni sih teman dia, yok biu. Sinti ni kampung klik jangan LK Darang Dollarship. Kau cuma jangan, mana besar ya kan, riti kita sur, baik ya em lang salang, apa kami apa jangan ni kita kalau ni nang rim keluar pun baik minta hidup kesuk sendiri jadi ban iben ni ban lek ben jadi kena kena jadi bagi dan kue tu adan kecingtung nek besar ya kan nanti kita sur kejangan apa kah elaka terus dalam sim kue tu ngadan kecingtung banyak terang dekat berkah.